kardom karbing lorat pini nang litum aphan apen karbing long sulang tu arat tu ana phan tambi dili nang litum phan nang thal pachini ponji polam thai bangke patumi hachong center along nang kimo pam along CM Dr. Tulir Monghang langli pherang ke pan pasini pon alam theba tar dak lo taki karbing long ureng hoi ki klem kli lapen kitu kilak ahem tu na phan edona lo suri phopiji pusi alang li hen pen paklang pon lo labang salam theba lasi alang li ki pulam thila ki non sat martom phan uruna doi tangka pharo krehinira phokep atangka asikloyana ki pipon biara son thak thaksi non tami sakuri ki klem kli mate ureng ka we ahem tun ahem ki dugo tompan etona lo suri pho atangka piji puse basini pon lasi labang solam kanai je bang nilihin pen ning adong lo la penang li phan choro lo lasi alam ni chot akam klem ki tana pusi dili matha do botami akam tami klem son te mesanji lasi karbing long kitu kelak aradopik lapen itu tu makhei ke chini lo ignore lock se tu akhei ke o lasi non siam tuler mong hang labang solam ning ji lo lapen ning ji pen akam chun det proti karbing long ta isi kachang thur asayang deng lo lasi klem pa men na lasi party ki pini do pena abe lasi khai pan matili tum khai pan je lang pen nang le labang so sai pachun son de mesanje lasi karbing long ta me party kapre kapek do BJP Congress CPML ESTC lapen EPTLC lasi lahai party tum ta me morne ji ka hai ta thai ji lasi langdam lo proje nang ma ki de bom ke BJP sarkar karbing long mas council ta me BJP occupancy cari pon lo lasi yang itu non jakong itu angko labang sosai klem pon sante karbing long kidu kilak tam tami asap so ke sinthur pon po labang so asai bang kichi kibi atuma phan pipon postami 1951 aprang ke bang atum phan si pipon chonang po lapen illi karbi lapen ing long khei phan si ke ong tung ke pinang po lasi ilitum district kelong for kimule lang na postame ilitum karbi k atum se labang so district tambe kewan lo tapen kim kerang lo lasi non karlitang ru sam society tame ilitum karbi anglong district kewan pipu ajo nesi alangli pirthei pana vitet postame alangli pirthei pen kada mani postame alang phan chikimu verlo pasti tum karbe catching honang je la pen long catching honang je pasti non het chong ke bang tribal phan ke tum tribal ingong so postame ing honang ne la ben long li phelang ta pek ponang ni la pen part ame keche ki besu tame kar bengong to piglo benguli bihari mia apa kapek ta tulang mini stamini de pula pun ila pasi normal ketek long dak lote benguli bihari lapen muslim makhei tu atau makhei bang kar beng long penan dulu pasi than holo pasi ile tum ayat bal sai le nangli pustame karbi khai ka jing hon nong khai ka jing hon pen ile tum makhei phansi ajara sai deng dam ke ong dong ki pi ponang pu lasi long so pastami ile tum karbe long karbe dele ke dukali stami kong dong ke tum karbe khesi kong lo lasi karbe long tami boro khedo tiwa do nagareng ma do tapen garo do tapen nan partami kapre khai do bontami atum hatami lang ponang ji bontami ile tum khei phansi ke ong dong ke pi ponang pu lasi tribal pomat ing long so pomat ile tum kipitami paseng barat prote kapre tribal mating long sutum tami
kering po bonta mi ilu tu ma khesi karbeng long ki kedu barem lo la pen ki ong ta ki ong lo pot ilu tu ma khe phansi pipon ong chen ang po asi garo la pen tiba nagareng ma phan kelang selet pokali la tam tang long so lo la pen dak kedu 1951 na prang se kedu potil tum kelang kon pacheng bar nang ji bonta mi ilu tu ma khesi ong pot ilu tu ma khe phan si kelang ta mi pong chen nang pu ni ka chon ni re ma ki asi kelang selet polam ka belo as party ke pini do pena babe normat karbeng no mas council lo kachari pote BPS sarkar laki CM ke Dr. Tulram long hang lo la selang le patumi center deng ki mo pamalo alang li pherang ki phan kapachini pon lam thi ke jai bang ning sampik lo asi alang li la sosai klambek pu prote di tami ning karong lo asi karbeng no ki dukelak ara tum tami do la pen hemejang ri atom tami pen ando la sila sosai bang lang pa makeup pen ke dugdet ara tum ate ke dugdet ahem tan pan pipona sante ning sampik ji asi non tami sark mar tum pinan ning karong to lo athema chik to nang tami 1250 toka mati pharo krehini da phokya batang ka ke achik to yan mang tami long wear lo la pen alang tum kaprek prek asayang deng dun ka chu en tum tami labang sotang ka long wear a jokse pinaan ke dugdet rat atum ke mate pinaan ke dugdet ahem tun atum ke labang sotang ka long pen alang litum dun tami chitu long lo la pen rong aju kachoram atang kas tami alang litum chitu ilong lo asila bangsu asai ke claim bang mission lo la pen BP sarkar phantame churu lo la pen karbeng no ta mas council ate tim karbeng long phantame churu lo la silitum ke claim mission along ke ilutum lang pami pen mission pusok ke nang po la pen khanong deng ke hengnong deng protilitum kaino pusyong tu nang po stamenan ke sat marapan urun doi tangka bang pharokri hinila phokya batang ka chikro nang piar lo pen patumi deng ki bo pam long tame Dr. Tulram long hang pangdak pon lo sakuri ka we mati boreng hoi ka we hem ke dugdet hem tu na pan idon na lo suri phopiji posipu ke karbeng no mas council pen sipipo posilang lihen pen jong dam lo pen pangdak pon lo asila bangsu asai lemba milu pote CM phanta kachuru nang je atema karbeng long ke du kelak ara topik la pen englong atokanu ke du karbita topik la asi iritum khai honang ji long ching honang ji la pen part tame karbe khei hian tame ching honang ji asili tum hempe ka bang tame ilitum hang pom nang ji la pen ka ching thur asayang deng tame klembom nang ji asi karbeng no mas council asi yam tame ning ji wer lo asi prang prang ason hempe ke hang ke ilitum repeat nang la pen pachiru yang ilu pasilang lihen pe ning ji wer lo la se prang prang hempe ke hang ke karbe khei pan si hempe ke hang bon tame karbe hian si achelang silet acha boycott hembet maka chikai pasi lang lihen pe ning ji wer lo asila bang solam ke hok lo stamina ke jog party le council chari la pen regional party le council chari pastame iltum la sama sai bang claim mangalo achika dam ta por claim lo nanma ke iltum claim nangalo la si samjin pen don na la pen kacheng thura sai bang claim na la pen autonomous state matter article 244 a pachun ji phale le tum katok be karbeng long ra tame chisik na la pen matha horna asini lipini karbeng long ra tan pachini lam the bangke patumi hajom center lekimo pamala karbeng long mas council CM Dr. Tulram long ha therang ke phana pachini pon lam the bangke sakuri ka bi mate ureng hoi ke claim clear hem tu na phanke ke dugdet ahem tun aphan si panong lo ke don long suri pho pipon ji pasi lang lehen pe pangdak pon lo la pen ji pon lo pasi la bang sotang ka ki pipon ji la ke karbeng long mas council pen si pipon ji pasi pachini pon pini dili kaning ji dam palam the bangke la pon bella la se video ta mini le pating oila pasi nang le temong si nili channel ba subscribe pe lang pon subscribe tha la se pini video kang ton lo tumi thak me kardom